ikaze nanone kuri Teladig News TV umuyoboro w'amakuru k'urubyiruko. Nge amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Inkuru nkuzaniye muri iki gitondo kuri ubu ngubu wa mukobwa ukunzwe cyane mu mikino y'igikombe cy'isi byamaze gutahurwa ko ari umukinnyi wa filime z'urukozasoni. Natalia Nemichinova, umufana w'ikipe y'igihugu y'Abarusiya ukomeye cyane, wafotowe bwa mbere ku mukino ufungura imikino y'igikombe cy'isi iri kubera mu Burusiya. Kuri ubu ngubu byamaze gutahurwa ko ari umukinnyi wa za filime z'urukozasoni. Uyu mukobwa wafotowe ku mikino ibiri Uburusiya bwakinnye yambaye imyenda imwe, abantu bagahita batangira kumwibazaho cyane. Nyuma yaho amafoto ye atangiye kuzenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi bakunda gukoresha ubwo ni za Facebook, Twitter and Instagram. Nyuma y'igihe gito amafoto rero ye asakaye hirya no hino, hahise hagaragara andi mafoto y'uyu mukobwa wigeze kuba Miss Moscow 2007 akina filime z'urukozasoni. Uyu mukobwa rero ufatwa nk'umufana ukomeye w'ikipe y'Abarusiya, ni mumwe mu bari gukurura abagabo benshi ku mikino Uburusiya bamaze gukina muri iki gikombe cy'isi. Ikinyamakuru Mira kivuga ko abantu bari batangiye gukunda uyu mukobwa, harimo n'abafotozi bamufotoraga buri kanya bataramenya ahahise he. Gusa nyuma yaho umusore muto uzobereye mu by'ikoranabuhanga agaragaje amafoto ye mu 2016 ari gukina filime z'urukozasoni, batangiye kumucikaho. Muri uwo mwaka rero ngo wa 2016 uyu Natalia Nemichinova ngo nibwo yatangiye kugaragara ku mastade mu mikino y'ikipe y'igihugu arimo arafana bitangaje. Ngira ngo muragenda mubona amafoto yiwe atandukanye yagiye afotorwa ubwo igikombe cy'isi cyatangiraga mu Burusiya. Igikombe cy'isi kiba gihangayikishije benshi, banavuga ko abenshi baba baragiye mu buryo bwa vacances mu kwiryohereza. Ngira ngo aya namwe rero mu mafoto bagiye bashyira hanze y'uyu mukobwa ukina filime z'urukozasoni abenshi bazi ku izina rya pornography. Reka nyensore zanga n'iyi nkuru yakwerekaga amwe mu mafoto y'uyu mukobwa Natalia Nemichinova, abenshi bamaze gutahura ko ari umwe mu bakina filime z'urukozasoni nyuma y'uko yari yatangariwe n'abantu bitewe n'amafoto yagiye afotorwa agaragaza uburanga bwiwe budasanzwe. Mukomeze mugire ibihe byiza.